Evo, čuli smo Franju i ja ću još dodati kako i danas imamo mlade košarkaše koji su na putu velikih rezultata. Naš sljedeći gost dio je košarkaškog kluba Cibona. Prije nekoliko dana ušao je među desetoricu koji će u travnju ove godine predstavljati Europu na Jordan Brand klasiku u New Yorku. Dragi gledateljice, dragi gledatelji, sa nama u studiju Oton Janković. Oton je dobrodošao. Hvala. Na Lovodato televiziju. Evo, razgovarali smo s Franjom. On je davno došao u Zagreb. Za tebe ima jedna anegdota. Ti si počeo baviti se sportom sa 2,5 godine. Da, prvo je počeo gimnastikom. Dobro, znate, u obitelji sport je uvijek bio glavna stvar, tako da sam počeo s gimnastikom vrlo rano. Prešao na plivanje, ja mislim, sa nekih 5 godina. Tamo sam isto tako rasturao, ali ipak je glavna ljubav bila i tatina košarka i zbog svoje visine naravno došao do toga. Od prvog dana u Ciboni? Tako je, Vučići prvi dan odmah i nakon nekih mjesec dana tako Vučića sam već u selekciji kod Jozefa Dulibića došao. S njim sam do dan danas zapravo ostao i on raste kao trener koliko i ja kao igrač. Da, sad sigurno si imao tog trenera u svojim početcima, ali nije bio samo on. Nije, mnogi su naravno bili. Mijenjao sam ih tijekom godine Antonio Horgas, pa opet Jozef Dulibić, tako si mijenjalo. Danas mi je u juniorima Ivan Tomas, brat od ovog igrača normalno. Marka, da. Ima i mlađeg brata s kojim sam u reprezentaciji 99. godište. Tako da svakako u sportskom okruženju sam stalno i učim od svakog trenera koliko je moguće, naravno. Znam da ti je škola, kao i Marku, na prvom mjestu, da je vrlo važno završiti školu, prvi razred gimnazije. Pa evo, dojmovi su naravno različiti, svako ima svoje dojmove normalno, ali za mene je malo bio šok jer nije kao u osnovnoj lagano, ali eto, uspijeva se, nije toliko strašno kao što su pričali. Naravno, svaki sport je težak, svaka škola ima svoje zahtjevne trenutke. Reprezentacija, do sada si igrao u 15? Pa bilo je, prvo okupljanje u 14, pa je čak i odmah sam preskočio zapravo ovu godinu u 15, pa sam bio na ovo ljeto na pripremama za 99. godište, znači za U16. Nažalost nisam prošao dalje zbog mnogih ozljeda, ali dobro, to je druga priča. Ove godine je baš moja godina. Dakle, kad su svi tvoji prijatelji na školskim raspustima, na školskom ferijima, proljetnima, ljetnim, zimskim, ti treniraš? Normalno, da, od reprezentativnih, ovih sakupljanja, okupljanja, a do klubskih, kao što smo imali pripreme sad za Euroligu, za juniore, uvijek je nekakvi trenzi, nema tu previše odmora. Da li si pripremljen za put u New York? Pa meni je još u glavi ovi napori koje smo doživljavali na tim sad okupljanju ovom 3 dana ovih i još mi nije sjelo sve da ću upoznat najboljeg igrača ikada koji igra ovaj sport, tako da nisu se slegli dojmovi svi baš do kraja. Dobro, Franjo će te sasvim sigurno putiti kako sjediti u avionu do New Yorka, Franjo, jel? To su problemi koje mi preko 2 metra imamo. Pa dobro, mislim, dijete, mlad je dečko, šta mu to stoje 6 sati, to je ništa za njih, s obzirom da zna di ide, a mislim da bi većina njih i kad bi se moglo i busom krenulo, jer ja znam, pošto je Marko prošao sve to i šta znači tim momcima kad završe utakmicu da idu u sobu, upozna se sa Jordanom, imate 3 pitanja pravo postaviti, jer to je više za svakog košarkaša, šta ja znam, ne znam da li neko ima tu predstavu šta Jordan znači košarkašima. Šta znači cijeloj Americi kad njegov povratak na parket digne ekonomiju Amerike. Onda mislim, i sad daj jedan dečko koji je tu rođen u Zagrebu, odrastao u Zagrebu,
izbori, nije mu niko poklonio da se mi odmah riješimo to. Dečko je sasvim legalno izborio svoje mjesto od 40, ući među 10 i to što se kod nas to ne vrijednije, kod nas je tako kako je. Ali kad sam bio tamo na tim utakmicama, kad sam vidio od kud su sve djeca došla, sa roditeljima, sa menadžerima, sve, ali teren sve odlučuje, tako da zaslužio je, odje tamo i to ulazi u jedan životni ciklus koji neće nikada zaboraviti. Sve je poslije toga lakše. Dakle, Michael Jordan je jedan od uzora. Ko je još? Sigurno, pa evo, da se vratimo na domaće, sigurno ne smijemo zaboraviti Dražena Petrovića kao jednog čovjeka koji je tako imao pogled na sport, da je svaki segment svoje igre morao zbog sebe unaprijediti i nikad nije se predavao na terenu. Onda naravno Dario Šarić, njega stvarno veliki mi je uzor zbog njegove ovako igre, borbenosti na terenu. Isto tako nikada se nije predavao i kad je Cibona, dok je igrao u Ciboni, gubila po 20 razlike, on je uvijek išao na napadački skok. Znači sve je radio za ekipu kako bi barem spustio tu razliku, ako ne i pobjedio. Reci mi, Otone, tvoj radni dan, ujutro buđenje, treninzi, koliko na dan? Pa najčešće je to ovako normalno buđenje, škola do 2 i onda se oko pola 3 ide na trening do 4. Dođem doma, tek nažalost tad ručam, malo odmorim, nešto probam nakon odmora pogledati za školu normalno, jer ipak je gimnazija, nije to lagano toliko. Ali evo, uspijevam, pogledam naravno za školu i onda opet na trening večernji koji je cijeli, znači večernji trening se više odnosi na taktiku i igru, a ovaj popodnevni je bio više ovako individualni. Da li dodatno radiš na sebi? Da, svakako. Evo, kod Pere Kuterovca naravno sam bio i u teretani. Treba, bitno je raditi naravno na fizičkoj spremi, a i normalno tehnika i šut normalno. Nikad. Franjo zna jedan segment svakog sportaša, to je prehrana, sportska prehrana. Franjo će ti sigurno reći neki savjet. Ta prehrana se naravno, Franjo, razlikovala u naše doba kad smo mi počinjali danas. A je, to je neka razlika i to velika po malo starijim igračima. Ja nisam da se momcima koji su u jednom pubertetnom razdoblju, da sad ti uvodiš njima neke stroge, nisam to ni Marko nikada dozvoljavao. Ako dijete voli nešto pojesti, on nek to pojede. On je sad rasta, oni su puni života. Šta njima znači to pojesti? Da li je to 12 navečer? Da li je to možda u 6 ili u 7 ujutru? Mislim, to treba njima davati u ovom periodu. Normalno da se hrane, normalno klub to vodi brigu, da li imaju te vitamine, minerale, da li će oni uzimati poslije treninga nešto za malo brži oporavak koji normalno svi to u klubovima rade. E sad, stvar je u tome što više trebaš paziti da li su obučeni, da li imaju čarape na nogama, znaju doći bosi noga jer su zaboravili čarape pa u sportskim trenerima, da li imaju kapu na glavi kad je hladno, vani kiša pada i to da će se prehladiti. A ovo za prehranu im je sve dozvolio. Znači i slatko i hranu kad god nek samo jedu djeca do jednoga vremena dok ti nemaš 20 godina i ne staneš rast, ne dobiješ mišićnu masu, onda ti to moraš balansirati održavanje. Ovo on može sad jesti, nas dva ćemo kilo mesa jest dnevno, on će ovakav biti, ja ću imati 20 kila viška. Tako da ja za mladu, za djecu nisam dao ni Marku ni čud uvođenje nikakve hrane, što mi jedemo, jede i on, samo duplo više. Franjo, siguran sam da će nakon ove emisije Mimi Vurdalja nas nazvati na jedan razgovor. Naša Mimi. Čas, ja sam to isto i njoj rekao, tako mogu, ja sam razgovarao s njom po pitanju toga. Ja tako mislim i mislim da je to dobro. Sad, normalno kad momak pređe 20 godina i ulazi u jedan, ajmo reći, što je danas vrhunski sport, više je to gladijatori nego što su to sportaši, umjetnici. Znači, sam ćeš ti mora znati kad je, šta uzimati. Ali ovo,
Ja sam zato bio i uvijek sam rekao, tako sam razgovarao sa svojim Markom, tako i s Mateom, koja je igrala odbojku, došla do te reprezentacije, ulazak u seniorsku, tako da, ali to je moje mišljenje što ne mora biti točno jasan. Ja mislim da djeci ne treba uvoditi ništa, njemu treba, na primjer, trenutno da ima jedno 5 kila još viška i treba trenirati, drugo ništa. Naravno, ja sam vidio isto da je Oton umjetnik kao što je baka, naivna slikarica Nada Hegedušić-Janković. Otone, važan uloga, čuli smo malo prije Franju, ja to dobro znamo, obitelj Arapović, to ja mislim je obitelj. Ti imaš brata koji te prati na svakoj utakmici, isto se pokušava baviti sportom, ali ti je velika tvoja potpora, naravno mama i tata. Obitelj je svetinja, to svi znamo. Da, pa brat je isto tako trenirao košarku kao i ja. Nažalost nije prošao dalje zbog ozljede koljena i raznih tih problema, ali obitelj naravno me prati u svakom koraku. Tata koji, evo, ne da nikakve odlaske, šta ja znam, neke suludosti, odlaske u Španjolsku ili neke stvari, to nije ono, još je prerano i svi smo svjesni toga. Tako da, i naravno od bake koju zovemo broj 1 navijačicom, znači svi su uz mene kao obitelj, naravno podržavaju svaku odluku i svaka odluka je od cijele obitelji, nije znači samo moja. Naravno se tata najviše brine tu oko sporta jer najviše se i razumije, ali imamo pomoć svakako. Naravno, roditelji, obitelj, prijatelji. Prijatelji, daleko. Reci nam par rečenica o budućnosti. Šta te očekuje ove sezone? Koje reprezentativne akcije? Na jesen vjerovatno seniorska momčad Cibone. Da. Evo, ne znam, stvarno sad još tako daleko, ali za početak korak po korak, nakon te Amerike se normalno vraćam normalnim trenzima i tu su poluzavršnice, bilo kadetske, bilo juniorske. Naravno treba završiti školu uspješno, što će mi sigurno pomoći normalno u školi kao profesor i razrednik se puno brine oko toga. Govorimo o Špogiju, športskoj gimnaziji, profesor naravno, da. Ravnatelj Matković, moramo i njega pohvaliti. Treba pozdraviti, tako je. Ivan Nišević, čini mi se da je razrednik. Ivan Nišević je razrednik, tako je. Znači, čak mi i mentor, znači, dogovara mi i pomaže puno oko odgovaranja testova i tako. Znači, veliku potporu imam i u školi. I moram ih stvarno pozdraviti i pohvaliti da puno mi pomažu u tom sagledu da je to ipak gimnazija i da završim naravno gimnazijski program, a da opet mogu se baviti sportom kakvim želim i na kojoj to razini bude. Franj i ja smo zajedno bili davne 88. u Seulu. Ovo na svoju sreću 92. Barceloni. Vaterpolo nije mogao tada učestvovati. San najvjerovatnije olimpijske igre. To je stvarno već, dobro, to je miljama daleko, to još nije naravno blizu meni, ali to je sigurno jedan od velikih snova uz normalnu profesionalnu košarku, ali uz, šta ja znam, NBA, Euroliga ako uspijem normalno, ali olimpijske igre bi sigurno bile velika nagrada. Imaš kako... To je samo 4 godine. Do iduće olimpijske igre. Da, pa dobro. Da. Znaš igru riječi olimpijske igre, olimpijada, jel? Da. Olimpijske igre je, da znaju gledatelji, onaj period kada su natječe, olimpijada je period od jedne do druge. Imaš koje pitanje za Franju? Znam da ga srećeš u dvorani. Pa da, dosta biti se srećem i puno savjeta sam već dobio, ali ne znam sad trenutačno baš neko. Ja bi njemu dao savjet, ja nekako dobar, neću ga opterećivati za Jordana, ali ja očekujem da se vrati sa MVP-em. Znači, Marko se vratio se Šarić, vratio se Hezonja i mislim da smo malo pali zadnje 2 godine. Da. I sad mora neko, jer svaki Hrvat koji je otišao tamo donio je, znači da bude najbolji igrač svoje ekipe. Dijele se 2 nagrade za najbolji igrač domaćina i najbolji igrač strane ekipe svijeta. Tako da, mislim da to može. Mislim da to može, da tamo je sad stvar u tome da on bude zdrav. Još mjesec dana ima da se pripremi. I ja uopće ne sumnjam u njega i da ide vesel tamo i da se vesel vrati, što je najbitnije, jer to ipak nije ni svjestan, još ne treba ga opterećivati šta je to, tako da bit će to dobro i čim je ušao među 10, znači nije
Jordan Brand Classic, kako se to zove, to je više od sporta košarkaša. I bolji igrači nisu prolazili. Oni gledaju segmente svega, ponašanja, odnosa prema treneru, prema suigraču, prema ekipi. Znači njima je Lani Musa, koji je najbolji igrač u Europi, nije prošao. Nije to slučajno. Nema kod njih, trebaš sve parametre njihove zadovoljiti da bi ušao među 10. Tako da, stvarno, Otonu trebamo svi čestitati. On je sada prezenter cijele države Hrvatske i ja mislim da pred njim je dobra karijera. Tata mu je jako dobar čovjek, znamo se puno godina, odrasli smo zajedno sa Natkom i igrali zajedno, tako da ja imam veliko povjerenje u oca i u njega. Pa evo, definitivno u ovoj emisiji smo puno toga dobroga čuli od Franje Rapovića, našeg današnjeg gosta kao vrhunskog sportaša, i Otona Jankovića koji je definitivno jedna lijepa budućnost pred Otonom. Prema tome,